Marina, snimanje za Ružu vjetrova je gotovo. Jesi li se uspjela išta odmoriti? Pa evo, još sam u to procesu ovoga odmaranja i lipo mi je, mogu ti reći. Lipo? Aha, lipo mi je, moram, kako je oni tempo bija baš ludi, ono po 12-13 sati dnevno, tako da sad malo dolazim na svoje. Meni je bilo dovoljno. Kako je uopće došlo do tvog angažmana za Ružu vjetrova? Pa ovako, sasvim slučajno. Došla sam doma iz Lisabona na tjedan dana i našla sam se na kavu s jednim jako dobrim prijateljem koji se ovako kreće u tim krugovima i pitala sam ga šta ima novoga, šta se događa u Splitu, ili se išta događa. Kažem, pa snimaju ti se nekakve 2 serije i tako to, i u međuvremenu on primi telefonski poziv od jedne svoje prijateljice koju je nedavno upozna i koja ga je pitala hoće mu se naći na kavu. Kažem, pa ne mogu sad jer sam kao na kavu sa prijateljicom. Ne, znaš, ona ti je iz Lisabona, glumica, ovo ono, la. Ona govori, ma daj, ozbiljno, pa čuj, radimo casting za pa bili ona tila kao. Tako da sam odradila casting, vratila se u Lisabon i onda su me nakon nekih mjesec i pol dana zvali i to je bilo to. To je ono klasika u Splitu. Viš ti šta, samo jedna kava u Splitu i to na odmoru može promijeniti u životu jedne tako mlade glumice. Pa da, mislim, ovdje se sve događa za vrijeme kave u Splitu. Ja mislim, svi se poslovi sklapaju, sve živo se događa, sve se sazna, sve za vrijeme kave. Eto, zato je toliko kava bitna. Tek sam sad to skužio. Spomenila si Lisabon, u Portugalu si već nekih 10 godina. Šta si tamo radila, kako si uopće dospila do tamo? Isto tako, sasvim slučajno. Preko kave? Sve sasvim slučajno, pa skoro. Uglavnom, ja sam bila za vrijeme srednje škole u Gradskom kazalištu mladih. Bila sam u grupi pod vodstvom Gorana Golovka. Baš sam bila u toj grupi u kojoj je bila i Nataša Janjić. I tako smo otišli smo na nekakav sastanak mladih amaterskih glumaca u Francusku i tamo sam upoznala između ostalih jednu grupu iz Portugala i nekako se cijela naša grupa s njihovom se poprilično brzo zbližila jer su nam mentaliteti jako slični. I tako da sam razmijenila ove kontakte i onda otišla malo do Portugala, pa super, naučiti neki novi jezik, istražiti neku novu kulturu, upoznati ljude, jer po meni je to, ne znam, šta više čovjek zna i šta više različitih kultura upozna, mislim da je bogatiji samim tim. A šta sam radila? Svašta. Uglavnom, jedno vrijeme dok sam se snašla, radila sam u jednoj engleskoj firmi u kojem sam se služila samo engleskim jezikom, dok nisam pomalo naučila portugalski. Onda sam radila u jednoj suvenirnici, recimo. Tu sam radila pa sam došla do kazališta gdje sam radila kao konobarica i onda u tom kazalištu sam upoznala jednog pijanistu s kojim sam se nekako sklopila i počeli smo nastupati, počeli smo izvoditi nekakve jazz standarde po hotelima, 5 zvjezdica i tako to. Tako da sam pomalo došla i do glumačkih voda. Radila sam u nekakvim sapunicama portugalskim, snimala sam čak i sa ovim Diogo Morgado, koji je bio super. Radila sam kao komercijalni model za reklame i to bi bilo to. Ja mi zavijanje u glavu, na lešu, a ovo bi drugo ispeka. Kako je raditi u Portugalu i koja je uopće razlika nego ovdje kod nas u Hrvatskoj, Splitu? Nema nikakve razlike, kako sam ti rekla, dosta su nas slični po mentalitetu, tako da je i kod njih sve pomalo, opušteno, polako, nema nikakvog stresa, nigdje se nikome ne žuri, tako da nisam primijetila nikakvu drastičnu razliku, nije bilo nekakvih termina koji su se morali popuniti do tog i tog datuma, sve mislim da nema nekakve razlike. Boga. U džezu si onda više kod doma, a nedavno si i imala u Splitu jedan nastup. Kako ti je bilo nastupati nakon toliko godina u Splitu baš u toj ulozi pjevačice, džez pjevačice? Pa moram priznati da mi je to bilo strano, jer ja u biti u Splitu se nikad nisam pojavila, prezentirala kao pjevačica, tako da mi je to bilo ajme, šta sad, hoće li se ljudima svidjeti, kako će reagirati. Ali sve u svemu je bilo jedno jako lipo i simpatično iskustvo i nadam se da ću nastaviti.
šta ona pije, šta je on? Je li se čuješ s ekipom iz Ruže vjetrova sad kad je već sve gotovo, svaki je išao na svoju stranu, ono doma na odmor, jeste još uvijek u kontaktu, jer svi kažu, a i to se moglo vidjeti, a i osjetiti na samoj seriji da ste se stvarno nekako spojili. Pa jesmo, mislim da su se dogodila nekakva prijateljstva koja će sigurno potrajat. Mislim, kad se s ljudima radi toliko intenzivno i provodi se s njima toliko vremena dnevno, onda ih se bolje i upozna i ima masu trenutaka u kojima jedni od drugima i ovisimo. Stvorila su se baš sa nekakva jaka prijateljstva, ali eto, nažalost, su se svi nekako razbižali, međutim, jesmo u kontaktu tu i tamo preko ovoga Whatsappa, pa se pošalju sličice, ne znam, ja sam u Rimu, i ona pošalja Whatsappa. To je bez veze po meni. Snimala si prilično vruće scene na plaži sa Zoranom Pajićem. Kako ti je bilo to iskustvo? Jednom prilikom, baš nedavno je kolega moj Slavko Sobin rekao, i to on dobro rekao, u biti u takvoj atmosferi kad se ljubavne i romantične scene ili eto kako si rekla vruće scene moraju snimati, u jednom su okruženju u kojem je, kako on to rekao, to je čista matematika. To mi se u HDZ-u govorilo. Zoran nam je bija reka kad smo snimali intervju isto za Split Happens, da je na onom prvom castingu s tobom, da je to jednostavno bio klik, da je on znao da ćeš ti biti njegova partnerica. Pa mi smo bili, kad smo se upoznali nekako, baš sad ću izgovoriti oni kliše, ali je tako stvarno bilo, kao dogodila se ona osjećaj me kao da poznam ovoga čovjeka 100 godina, kao da smo se družili i ispili toliko kava i ne znam. Tako da, a ja sam isto tako imala, kad sam ga vidjela, imala sam taj osjećaj, evo, Šimon, našli su ga, gotova je, završila je potraga. A on mi je kasnije rekao da ima isto takav feeling i ne znam, super je da se to tako, da se baš tako potrefilo, on je stvarno genijalan. Baš je pravi prijatelj, pravi kolega, mislim, sve najbolje o njemu mogu reći. Super je cimerica, da se zna. Kakva si kad si zaljubljena i jesi li sad trenutno zaljubljen? Joj, škakljiva pitanje. Kako sam kad sam zaljubljena? Pa ljudi kažu da se još više smijulji nego što se inače smijulji. Je to moguće? Pa ne znam. To se ja pitam kao kako, jer ja sebe ne mogu vidjeti ni zamisliti, ne doživljavam se. Sad si prilično nasmijana od kad smo počeli pričati i dok smo dolazili do ovog mjesta snimanja, tako da pretpostavljam da jesi, ali ne moraš otkriti ništa dalje od toga. Eto, super onda. Vrijeme omižerje, samo ljubav ostaje. U slobodno vrijeme pomažeš djeci u udruzi Anđeli. U biti ja bih rekla, u moje slobodno vrijeme djeca iz Anđela pomažu meni. Tako bi ja to opisala. Udruga Anđeli je udruga neprofitabilna, dakle za djecu s najvećim invaliditetima. Imaju ekipu, znači imaju svoje defektologe, imaju stručno osoblje koje se bavi tom djecom na jedan prekrasan način. U slobodno vrijeme kad god mogu odem do njih i ne znam, nema ništa lipšeg na ovom svijetu od osmijeha diteta koji je toliko iskren, kad te vidi pa užasno mu je drago što te vidi, mislim to je ludilo, čisto ludilo. Genijalno su. Kako ti upadaju muškarci? Jer ti Splićani ovako dobacuju na ulici šta im padne na pamet ili su onako dosta pristojni? A nikome još ništa nije dobacio. Tako da ne znam je li do mene. Može biti, ne znam, malo po malo kombinacija svega, ali dica me uglavnom, Marija, teta Marija, to je to, Ali muškarci niko ništa. Meni je to neshvatljivo. Pretpostavljam da nisi radila na sebi nikakvu estetsku korekciju, a da možda se odlučiš na šta bi se odlučila promijeniti na sebi? Pa ne bi ništa. Ne bi ništa promijenila. Šta znam, to su nekakve trajne, kako si ti rekla, korekcije. Ne znam kako bi se ja bili se uspjela mentalizirati na to. Ne znam, jer čovjek kad nešto na sebi hoće popraviti, jer zato što mu se to kao ne sviđa. Šta ja znam, po meni ovako sam kakva sam, šta sad? Ona je lipa i to je to.
Čula sam da prakticiraš nekakve borilačke vještine. O čemu se radi? Ajoj. Možda je to tajna tvog bitkog izgleda. A nije, ja sam odrasla uz 2 brata, mislim da to samo po sebi puno govori. Znači, znaš se dobro izboriti, potuć ako triba za neku dobru svrhu. Pa naravno, ja mislim da svaka žena bi trebala znati se obraniti, ako do toga dođe. Ja sam imala tu sreću da sam uz 2 brata odrasla, tako da točno znam kako, di, šta. To mene uzbuđuje. Kakvi su ti planovi za budućnost, s obzirom da, evo, rekli smo da je sezona Ruže vjetrova završila, kakve su tu uopće želje za budućnost, bar što se tiče tvoje karijere? Sigurno voljela bi ostati u ovoj branši, sviđa mi se, uvijek mi je gluma bila jako, jako interesantna. A sad bi bio pravi jackpot kad bi uspjela spojiti i glumu i pjevanje i ples, ne znam. Da mogu, vratila bi se u 40. Onda bi napravila nekakav musical i to bi bilo to. A sad planovi za dalje, pa ne znam, vidjet ćemo u hodu šta se događa, šta će se desiti, ali ja sam sigurna da će se nekako, kako se sve do sad nekako posložilo, tako će i od sad, sve će nekako doći na svoje. Tako da šta god se desilo, sigurna sam da će se desiti upravo ono što je najbolje za mene.